Kuva ino ntambara itangiye yo mu burasirazuba bwa Congo, iyi niyo ambushe ya mbere igaragaye iteye ubwoba ndetse yakoreshejwe n'ubuhanga bukomeye cyane. Dusubiye inyuma, igihe Goma ifashwe hagaragaye naho ubuhanga bukomeye cyane kuko hari ingabo z'amahanga zitandukanye, hari ingabo za Angola, hari ingabo za Afurika du Sud, hari ingabo za Tanzania n'ibindi bihugu byinshi cyane bitagiye bigaragara ku mugaragaro. Iz'u Burundi zo nizo zabaga ziri imbere ku rugamba, ariko ntabwo higeze hagaragara umutego nk'uyu nguyu, kuko abasirikare benshi bagiye bapfa, ndavuga bari ku ruhande rwa leta, bagwaga ku rugamba bahanganye donke imboni kubone barasana. Hagiye hapfa abakoloneli, hapfuye amajoro, hapfuye abakuru benshi batandukanye, kuko urugamba niko rumera. Iyo rwamaze gushuha cyane ntiruza rutora, ndetse usanga naho abayobozi bamwe na bamwe, mwabibonye guverineri wa Nord Kivu Peter Chiromwami yageze aho nawe aja kuri ligne de front, nuko byari byakomeye ku ngabo ziwe, bituma nawe n'ubundi ahasiga ubuzima muri runo rugamba rwaza rubera Kasengesi, aho ngaho werekeza za Sake. Ariko nubwo byagenze gutyo yaguye nawe ku rugamba, ntabwo ariyo ambushe nk'iyingi yaraye ibaye muri Nord Kivu. Iyi ambushe rero turaza kwigarukaho tuvuge ubuhanga bwakoreshejwemo kugira ngo habashwe gufatwa abantu bangana kuriya. Ikindi n'ubundi tuzakomerezaho ni umutekano mukeya ukomeje kugaragara mu nkengero za Minembwe. Iyo tuvuga umutekano muke muri Minembwe, donc bari mu nkengero, kuko Minembwe centre irarinzwe n'amadubu. Uwagaragaza wese kuyinjiramo ntiyasubira inyuma, kuko hari abagabo kabisa bahagaze ku izima, bahagarara ku babyeyi babo. Niyo mpamvu Minembwe iyo tuvuze umutekano muke, abari mu nkengero zaho, kuko abacengezi bahoraho, abanzi b'amahoro bariho, baba bakeneye gupenetre kugira ngo barebe ko bagera mu baturage, bangiriza ibyabo, ndetse babashe no kubatoteza, basubize muri rya toteza kare igihe babakoreye guhera 2019 w'ingabo za FARDC zari zihari. Nico gihe bafataga abagore ku ngufu, abana bakicwa. Ibyo nabyo turaza kwivuga amakuru yacu arambuye, n'ubundi tuzakora mu mwanya mutoya. Ikindi amakuru yacu n'ubundi turaza kugera ku Ndondo, akomeje kuvuga ibintu bisa n'urujijo, kandi byagaragara nk'aho hari amahoro, ariko ingabo za leta n'ingabo z'u Burundi zikomeje kuvugwa mu bice bigiye bitandukana, zisa nk'aho ziri gukora mire cyangwa se igikuta gishobora kubangamira abaturage batuye muri bino bice byo ku Ndondo. Nimba ari irya mbere ubanye na Master Fred, turagusaba gukora subscribe. Amakuru yacu reka tuze kuyahera muri teritware ya Rucuru. Teritware ya Rucuru muri Nord Kivu, aho bivugwa hagaragaye ubuhanga bukomeye cyane butigeze bugaragara ibindi bihe byose muri operation M23 yagiye ikora. Bivugwa ko hariho ambushe M23 twirwaneho bateze umutwe wa Wazalendo nibo bagenza kuja ku murongo w'imbere w'urugamba, nubwo baba bari kumwe na FDLR hafi na leta hafi, ariko kandi Wazalendo nibo bazi bino bice kurusha FARDC, ndetse kandi n'ubundi ni nabo batagira amayeri ya gisirikare, kuko ibokisi bavuze ngo bataka batareba ingaruka ziri inyuma yo kwataka. Ibindi byatinze, n'ubundi baje aho ni muri teritware ya Warikare, mu gace muri groupement ya Binza, nibwo M23 yajyamiye amajanja, cyangwa se nibwo intare yajyamiye amajanja yayo itega ambushe. Bidatinze cyane Wazalendo baraza bayisikotinze uwitwa Ngabo Jean de Dieu, ariko benshi bamuzi ku izina rya Kadogo, yiyita colonel wa Wazalendo. Uko byagenze, bamanutse agasozi, aje kwisanga munsi bari gushinga undi musozi, nakamina kari ntaruzi, ari abayisikotiwe bose asanga bashizwe chini ya ulinzi. Agira ngo arahindukira nawe baramubwira ati nimba ukeneye kubaho cyangwa se kwiruka, bivuge nabyo tubimenye. Abona ko
ubuzima bwiwe kera bwagiye mu kaga, ahita amanika intwaro. Ni ukuvuga ngo aya masaha Kadogo cyangwa se uwo bita Jean de Dieu Murindahami, ni uko bamwe bazanamwita ni ubuzina bwo kumutazira, ariko izina ryiwe ni Jean de Dieu. Ubu ngubu akaba ari umutwe wa M23 bamufashe, yashizwe chini ya ulinzi kuko tubikesha abaturage bagiye bamwibonera ashorewe nyuma y'iyo operation yambushe yakorewe. Ibintu byatinze n'ubundi hari undi nawe ufite ipeti rya general wiyita nako ntabwo arifite, yita ko afite ipeti rya general. Nyuma amaze kubona ko byabaye kuri Kadogo aho yarari nawe yahise agira ubwoba, yibwira ko byendashobora kuba nawe yamaze gukubitwa ambushe nk'iyo mugenzi we yakubiswe, ko yazahamagara kere byombo byiwe kumva byitabwe na M23. Yahise iripotinga wenyine, gusa kugeza ubu M23 ntakiratangaza kuri uyu ripotinze, ntakirabivugaho, ariko amakuru yacu n'ibinyamakuru bikorera ku murongo wa mbere w'urugamba byemeza ko uyu nguyu nawe yamaze kwishikiriza wenyine ku bushake bwiwe umutwe wa AFC M23. Ibi aribyo duhora n'ubu tunasaba wazalendo ko baza bakiyunga na AFC M23 twirwaneho, ikabasha kuba traininga, ikabatoza gukunda igihugu, ikabatoza igisirikare, bagafatanya na AFC kwirukana cyangwa se gukubitira habi umutwe cyangwa se FARDC igisirikare ca Congo. Nimbure rya mbere ubanye na Master Fred, kora subscribe. Andi makuru reka tuze kuyakomereza n'ubundi mu bice za Minembwe mu nkengero zayo. Hakomeje kuvuga uruntu, ingabo nyinshi z'u Burundi zikomeje kurenga aho bita kuri Kwenzero, aho bita za Bicumbi, aho bita ejo twayikoze inkuru twarabivuze, za Gakenke mu misozi ya Nyaruhinga, za Mikenge ntabarahagera, ariko nabo bigaragara byenda hari igihe bashobora kuhagera mu mugoroba twadukora muri no nkuru. Bishaka kuvuga ko biteguye kugerageza gusa gufata Minembwe, ko barategura ibitero simusiga bikomeye cyane. Gusa nubwo bimeze gutyo, twirwaneho, umwana uri iwabo ntabwo yakwirukanwa n'umwana uvuye muri Kasayi ngo nuko afite ibikoresho bigezweho, ntabwo yakwirukanwa n'umwana uvuye Ingonzi ngo yuko ngo afite ibikoresho bya gisirikare bihambaye. Kandi twirwaneho nayo ntiyoroshe nayo, buri gihe cyose iyo bagavye ibitero baba baje bikoreye n'imitwa yo kugemura, donc bagemura ibikoresho. Twirwaneho nayo ntabwo izaborohera, ariko harimo gutegurwa urugamba rukomeye cyane mu nkengero za Minembwe. Andi makuru n'ubundi nayo Indondo, nubwo ku Ndondo, aho bita ku Ndondo, nubwo batarashaganya, ariko bigaragara ko barimo gutegurana igitero gikomeye cyane, kuko bikomeje kuvugwa aho bita mu Gikozi. Aho ngaho ubuzamutse waciye umushasha ubuvuye ukeneye waca mu Bibogobogo ukazamuka ugahurukirayo ari za Gikozi, niho hari harahungiye zino nyishamba za Gumino igihe zirukanwe ku Ndondo, ndetse n'ubundi haje kuja twarabivuze nejo na batayo imwe ya wazalendo iri sous contrôle ya Kamama. Iyi batayo nayo ikaba ikomeje kwakira, iyo ni Gumino ihari, niyo bakomeje kwakira bino bitero cyangwa se ingabo z'abarundi zarenze. Bikagaragara ko bakeneye gufata iyi sheni yose kuva Gwitsakuku ukazamuka za Gatongo, ugaca za Ngoma, ugakomeza za Gikozi, ugakomeza kugeza bawunganye neza n'ingabo zabo ziri hafi ya za Mitamba. Urabona niyo miyeri bakeneye kubaka, kuko bamwe bari kwinuka bava za Swima bakarengerayo za Gikozi. Bigaragara ko bakeneye gusa nkaho bafunze mire y'umushasha wose, ariko kandi ndetse no mire nayo bigaragara ibishize Indondo yose muri danger. Rero nuko bimeze ku Ndondo, ariko ubu nta sasu riravuga, ariko nubwo bimeze gutyo twirwaneho n'abagabo, ikibazo bazagikemura kandi mu buryo bwihuse. Rero nshuti bakunzi ba Master Fred, nayo makuru twari tubafitiye. Nimba ari irya mbere ubanye natwe, turagusaba gukora subscribe.